dwar il-COVID. Għaddejn tajjeb bit-tilqim bħala strateġija fejn issa għandna l-popolazzjoni tal-fuq minn 16 sena li hija eligibbli biex tkun tista' wkoll tapplika biex tieħu din it-tilqima. Infatti sejrin tajjeb bit-tilqim u sa issa tajna 453,711 doses tat-tilqim minn dak kollu li għandna available. U jekk tħares minn dawn ukoll hemm nies li diġà issa għandhom il-skeda kollha tat-tilqim ukoll li għandhom il-full vaccination, infatti għandna 164,113 li għandhom il-full vaccination allura igwadanjaw mill-immunity li tista' tik din it-tilqima. Kien ħarsu lejn l-etajiet ħanaraw il-vaccine coverage bħala l-ewwel doża, naraw li wkoll hemm rata tajba ta' coverage li dawk in-nies li għandhom il-fuq minn 60 sena, issa għandna 95% ta' dik il-popolazzjoni li għandhom il-koll l-ewwel doża. Tal-etajiet bejn 50 u 59 sena għandna 75%, bejn 40 u 49 years għandhom 69% coverage, bejn 30 u 39 sena għandhom 55% coverage, u ta' dik l-età ta' bejn 16 u 29 sena li għadna kemm ftaħnija propju din il-ġimgħa diġà ilħaqna 24% bil-ewwel doża. Ġifieri hemmhekk aħna qegħdin naraw konkurrenza tajba ħafna. Nerġa' nfakkar li aħna issa miftuħin bħala eligibilità għal dawk il-persuni kollha li għandhom il-fuq minn 16 sena u dawk li jridu jitlaqmu importanti li huma wkoll jirreġistraw fuq vaccine.gov.mt bil-dettalji tagħkom u mbagħad intom tirċievu l-appuntament jew inkella tistgħu wkoll tibatu SMS jekk intom tridu titlaqmu għaw Malta fuq 99180045 jew inkella f'Għawdex fuq 99180044. Infatti wkoll jekk tħares lejn l-istatistika għandna l-maġġor parti tan-nies li qegħdin ukoll japplikaw permezz tal-website. Allura ninkoraġġukom biex kulħadd jiġi biex jitlaqam ħalli hekk inkomplu nsaħħu wkoll is-sistema tat-tilqim tagħna. X'inhi s-sitwazzjoni bil-każijiet? Jekk inħarsu lejn it-testijiet li saru l-bieraħ kemm f'dawk il-laboratorji li huma privati kif ukoll ir-rapid testing, aħna kellna 2018 tests li saru u minn dawn ħarġu 6 każijiet li huma pożittivi. Allura t-total ta' każijiet li kellna sa issa mill-bidu tal-pandemija huwa ta' 30,497. Kenna wkoll 10 persuni li fiequ u t-total ta' recovered huwa ta' 29,984. Tajjeb ukoll ngħidu li ma kienx hemm imwiet u allura l-active cases huwa ta' 96. Bħalma qegħdin taraw dejjem niżlin l-isfel. U t-total tal-każijiet bħalma qegħdin naraw f'din il-grafika wkoll issa huwa plateau u anke dejjem niżlin l-isfel bħalma qedna illum kellna 6 każijiet. Inħarsu l-istatistika li aħna wkoll inħarsu lejn din l-istatistika ta' 7-day moving average anka biex nagħmlu assessment tal-impatt tar-rilax tal-miżuri, nafu li 7-day moving average kien ta' 3 każijiet. L-isptarijiet. Total ta' persuni fl-isptarijiet huwa total li huwa minimu ħafna u kemm nistgħu nibqgħu innaqsuh ukoll huwa ta' 12 il-persuna. Fatti fl-ITU għandna 4 persuni li dawn issa huma persuni wkoll li huma recovered dawn l-4 li huma u għadhom qegħdin jingħataw il-kura fl-ITU minħabba xi komplikazzjonijiet. F'infectious diseases unit għandna 4 m'hemmx iktar pazjenti fil-wards oħrajn, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm 2 persuni, Boffa baqa' biss 2 persuni, St. Thomas m'hemmx pazjenti aqqas ir-rehab ta' Karingrek, anqas il-Good Samaritan u anqas Mount Carmel m'hemm l-ebda każijiet. Allura qegħdin naraw ukoll l-impatt tajjeb ħafna tat-tilqim ukoll fuq il-każijiet li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar. Simili wkoll. Erġajna l-ġimgħa oħra fid-djar tal-anzjani fejn għandna dawk l-old people's homes li hemmhekk ukoll ma kellniex l-ebda każijiet. Allura din hija t-tielet ġimgħa konsekuttiva fejn aħna ma kellniex każijiet pożittivi fl-old people's homes tagħna. Fil-komunità bħala transmission settings li kellna rajna li kellna 10 persuni li ġew pożittivi li kienu każijiet li ġew minn barra importati u kellna oħrajn 3 biss li kienu relatati ma' households u tajjeb insemmu wkoll jekk inħarsu lejn l-iskejjel kellna biss każ wieħed ta' tifel fil-primarja. Il-bqija ma kellna l-ebda iżjed każijiet fit-tfal oħra u anqas kellna każijiet fl-istaff li jaħdmu fl-iskejjel ukoll. Li wkoll huwa riżultat li ħadna l-inizjattiva sa mill-bidunet biex ukoll tajna priorità lil dan is-settur anke laqqamna l-istaff fl-iskejjel ukoll.
Każijiet attivi issa bħal mednu huwa 96 li huwa tajjeb u nieżel l-isfel u jekk inħarsu minn dawn il-każijiet li għandna attivi kellna bħalissa għandna 5 li huma minn Għawdex. L-etajiet qegħdin naraw li jekk tħares l-etajiet dejjem niżlin l-isfel, infatti fakkarkom bħalma rajtu kull coverage, allura hemmhekk qed tipproteġi lil persuni li huma ta' età iktar avanzata, infatti ma kellna l-ebda każijiet ta' persuni din il-ġimgħa il fuq minn 45 sena. U l-majority tal-cases li għandna huma ta' età bejn 35 u 44 years. U allura l-average age ta' l-etajiet li kellna din il-ġimgħa kien ta' 32 years. Imwiet ukoll dinja ukoll l-impatt ta' tilqim li avanzat tajjeb fejn qegħdin naraw li reġa' din il-ġimgħa ma kienniex iktar imwiet, infatti jekk inħarsu lura l-aħħar mewt li kellna kien dikjarat li kien miet fl-ewwel ta' Mejju. U allura l-affarijiet tara kemm vera t-tilqima tkun qiegħda tipproteġi kemm mill-każijiet kif ukoll mill-komplikazzjonijiet in-nies li jidħlu l-isptar imma anke wkoll impatt qawwi fuq l-imwiet li jkollna. Testjar, nibqgħu nsaħħu kemm huwa importanti li testjar. Aħna avolja aħna l-każijiet naqsu xorta il-ħabs tagħna aħna komplejna nofru servizz u nkomplu ninkoraġġixxu l kulħadd biex jekk ikollu sintomi nagħmlu t-testijiet. Kemm f'Malta kif ukoll Għawdex il-ħabs tagħna għadhom hemmhekk qegħdin joperaw huwa importanti li jekk xi ħadd ikollu s-sintomi importanti jkellemna biex nagħmlu t-test. U jekk inħarsu wkoll lejn in-numru ta' każijiet li qed joħorġu pożittivi akkont tal-positivity bħala il-każijiet li nagħmlu bħala testjar, il-positivity rate issa reġgħet niżlet iktar u hija ta' 0.1%. Kemm min-naħa ta' PCR testing u kif ukoll in-numri ta' każijiet li joħorġu mir-rapid testing ukoll niżlin l-isfel. Importanti nifmu li qegħdin taraw li s-sitwazzjoni hija tajba fil-fatt kif hi, imma wkoll li huwa importanti li aħna nkomplu nħadnu dawk il-prevention measures li dejjem tallimna tal-ħasil tal-idejn, sanitization, li nżommu d-distanza u anke l-użu tal-mask li dejjem jibqgħu importanti. Kif ukoll aħna nibqgħu nipproteġu l-ajruport u s-seaports tagħna billi dawk in-nies ma jkollhomx testijiet aħna nkunu qegħdin nagħmluhom it-testijiet aħna infatti bejn it-13 u 19 ta' Mejju għamilna 1938 tests u minn dawn l-ebda każ ma ħareġ li huwa pożittiv, fatti dawk il-10 każijiet li kellna matul din il-ġimgħa li kienu imported kienu każijiet li nafu li ħarġu wara. Importanti, jekk niżviluppaw sintomi, noqogħdu dar, nċemplu l-111 għal pariri u anke biex nibbukjaw it-test jew inkella ibbukjaw fuq covidtest.gov.mt. Il-COVID Alert Malta app huwa importanti li issa wkoll huwa interoperable, jiġifieri jekk inti tmur f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemmhekk l-app li inti tkun iddownloadjajt minn hawn Malta tkun qiegħda taħdem hemmhekk ukoll u jekk ikollna barranin li jiġu hawn Malta din ukoll taħdem hawnhekk. Ħalli bekk aħna nkomplu nsaħħu wkoll il-contact tracing tagħna. Bħalma ħabbarna diġà u anka il-fatt li s-sitwazzjoni wkoll baqgħet stabbli allura aħna mbagħad inkun nistgħu nhar it-tnejn nimxu wkoll għal rilaxx ta' miżuri oħrajn. Infatti minn nhar it-tnejn aħna naraw li issa ir-restaurants u snack bars jistgħu iżidu l-ħin tal-ftuħ tagħhom li allura jkunu miftiħin bejn il-5 u nofs il-lejl. Però mbagħad bejn nofs il-lejl u 5 ta' filgħodu dawn ikunu malqin jiġifieri anqas takeaway ma jkunu jistgħu joffru bħalma dejjem konna qegħdin qabel ukoll. Ukoll jinfetħu l-pools u hawnhekk nappellaw ukoll għal kawtela m'għandux isiru l-ebda events fejn il-pools u dawn ħajkunu miftiħin bejn 8 ta' filgħodu u 8 ta' bil-lejl. Ħajnfetħu wkoll il-gyms u l-fitness centers, però biex dejjem inżommu mal-prinċipji li ma jkollokx nies jinaqdu ma' xulxin, hemmhekk ma jistgħux isiru klassi salissa. Ukoll l-anzjani tagħna ħankun qegħdin niftħu wkoll id-day centers ħalli bekk kun jistgħu wkoll huma jattendu wkoll u niftakru l dawn huma imlaqmin allura huwa importanti. Ukoll in-non-contact sport li sa issa kienu miftuħin biex huma jistgħu jagħmlu training issa minn nhar it-tnejn ukoll jistgħu jibdew ukoll bil-competitions però dejjem mingħajr spettaturi. Ukoll jista' jibda contact sport training biss mingħajr competitions, però dejjem aħna biex nipproteġu l-iskola u t-tfal, allura il-contact sport għalissa jista' biss jibda għal dawk li għandhom il fuq minn 17 il sena.
Unfakkarkom ukoll in-number of persons in public spaces u anka in-number of households li jistgħu jiltaqgħu f'residential properties dan ħajibqa' ta' 4 fiż-żewġ istanzi. U allura fis-sitwazzjoni li qegħdin fejn qegħdin naraw aħna li bil-mod il-mod aħna qegħdin innaqsu mill-miżuri dejjem miżuri li ma marrux lura kif konna qabel il-COVID imma kull miżura li naqqasna hija assoċjata ma' standards li jkunu pubblikati wkoll fuq il-websites biex ikunu wkoll linji ta' gwida ta' dak li aħna nkunu qegħdin naraw li dawn iridu jkunu qegħdin fil-post ukoll biex inkomplu dejjem nikkontrollaw. U bis-saħħa wkoll ta' nies li jkunu qegħdin isegwu dawn il-miżuri u anke bis-saħħa tat-tilqim hemmhekk aħna nkomplu nżommu s-sitwazzjoni kemm hija stabbli. Xtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Welcome everyone to the COVID Medical Bulletin. With the vaccination strategy ongoing, whereby we have a large population which is already covered. In fact, we have 453,711 doses which have already been administered, and from these we have 164,113 persons who have already received the full vaccination program. Now we are open for anyone who is aged over 16 years of age to be able to take the vaccine. So we encourage everyone to apply for the vaccination either through vaccine.gov.mt or else by sending an SMS with your identity card number if you want to be vaccinated in Malta on 99180045 or in Gozo 99180044. The current situation is that from 2018 tests, which was carried out yesterday, we had 6 positive cases. So the total number of positive cases is 30,497. We had 10 persons who have recovered, so the total number is 29,984 recoveries, and the number of active cases right now is 96. We look also at the 7-day moving average because our numbers are small, so the 7-day moving average right now is 3 cases. And also the positivity is very important as a critical, important factor for monitoring of the situation, and the current positivity rate now is 0.1%. We encourage everyone to continue to adhere to the mitigation measures, the standards which are in place, and also the prevention measures of washing of hands, social distancing, and also, very important, the wearing of masks. As from Monday, we continue to progress with the relaxation of measures that we have in place. All these measures which are being relaxed are all of them adhered to the standards which are also in place for each location. So as from Monday, the restaurants and snack bars can increase their opening hours from 5 a.m. to 5 a.m. in the morning to midnight. The pools can now open as from Monday from 8 a.m. to 8 p.m. However, we encourage everyone to adhere to the mitigation measures in the pools, and no events are allowed in the pools. Gyms and fitness centers can open as well, however, to limit the number of people according to standards as well, and there will be no classes. Day centers for elderly and people with disability also will be opening. We also will have non-contact sport competition without spectators, contact sport training with no spectators for those people aged over 17 years of age, and the number of people in public spaces and also in residential properties will remain always to 4. Encourage everyone to get vaccinated. Contact us on the numbers or on the website so that we will be able to offer you vaccination, and encourage everyone to continue to adhere to the prevention and mitigation measures. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet, Times of Malta. Good afternoon, Professor Gauci. Adria Maggi from Times of Malta. A number of questions, please. Can we have an update on the variants, please? Do we have any cases of the Indian variant? And what steps are we taking to ensure that Malta is protected from this particular variant? Yesterday, the chairman of the Valletta Cultural Agency, Jason McAuliffe, said that no mass events will be held until September. Could you respond and clarify his claim? And could you provide an explanation for this delay in mass events, especially with the low cases we've been having in the past few weeks? Do we have a tentative date or plan for such mass events? And my last question, please, is according to the latest measures for next Monday, DJs are banned from restaurants, hotels, and Lidos. Why so? Thank you.
Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek fuq il-varjanti bħalma konna qegħdin ngħidu bħalissa il-każijiet kollha li joħorġu pożittivi qegħdin nagħmluhom il-genomic sequencing biex aħna nkunu nistgħu naraw x'inhuma t-tipi ta' varjanti li għandna. Infatti il-UK variant huwa responsabbli għal maġġor parti tal-każijiet li għandna bħalissa, infatti għandna 48% mill-każijiet li huma tal-UK variant. Mbagħad South African variant għandna 5 każijiet sa issa mill-bidunet u Brazilian variant għandna 27 cases. Ma kellna l-ebda każ ta' l-Indian variant. U l-kumplament ikunu dak li nafu bħala l-COVID li kien qabel. U bħala li qegħdin nagħmlu biex aħna nillimitaw kemm jista' jkun l-spread ta' dan il-variant l-ewwel nett huwa li aħna għandna protokolli wkoll il-miżuri li qegħdin kemm fl-ajruport kif ukoll fil-seaport biex inti dejjem tillimita minn dawk li jkun ġejjin minn barra. Però wkoll li kull każ li jkollna aħna nkunu għadna għaddejjin stringent control measures fejn inti l-persuna jkun iżolat u nagħmlu strict contact tracing għal dawk il-persuni kollha li jkunu qegħdin ma' dawn il-persuni nkunu nistgħu nikkontrollaw kemm nistgħu is-sitwazzjoni. Ġifieri dawn huwa dak li qegħdin naħdmu wkoll fuq il-varjant barra li nagħmlu genomic sequencing mill-molecular lab tagħna f'Mater Dei biex bekk aħna nkunu dejjem qegħdin inħarsu lejn is-sitwazzjoni. Fuq mass events, naħseb diġà minnija ċara kemm il-darba meta inti tagħmel categorization tar riskju ta' kwalinkwa attività li jkollok hija ċara li inti meta għandek mass event huwa wieħed mill-ora riskju. U allura inti fl-istrateġija tagħna tar rilaxx tal-miżuri hemmhekk dak qiegħed wieħed mill-aħħar miżuri li inti tkun tista' mbagħad tirrilaxxa. U bħalma għamilniha ċara ħafna wkoll li bħalissa mhuwiex lok li inti tagħmel il-mass events. Fuq restaurants, pools, etc. aħna hemmhekk huwa f'dak l-istil ta' li inti meta tmur biex inti tirrilaksja li bħal huwa bħala restaurant. Ma rridu l-ebda mod li r-restaurants jinqablu f'diskoteka. Infatti in-night clubs u d-discos bħalissa huma magħluqin u allura rridu kemm jista' jkun nikkontrollaw is-sitwazzjoni biex hekk inti wkoll tiżamm ukoll il-limitu. Niftakru wkoll li l-mużika anke f'dawn il-postijiet trid tinżamm kemm jista' jkun baxxa. Għal raġuni waħda li meta inti għandek persuni li qegħdin waqt restaurant dawn qegħdin jitkellmu jekk inti jkollok mużika li tkun għolja ħafna, hemmhekk il-persuni ħajridu jitkellmu ħafna iktar għoli, meta titkellem ħafna iktar għoli inti hemmhekk iżjed tkun qiegħed riskju li tiġi trasmess iktar is-secretions li jkollu persuna. Allura dawn huma kollha mezzi ta' mitigazzjoni biex aħna nkun nistgħu niftħu bil-mod il-mod imma dejjem nimminizzaw ir-riskju li jkun hemm. Grazzi. Love in Malta. Good afternoon, Professor Gauci. To make reference, please, to what Jason Khalef mentioned yesterday. You touched on the point of mass events, but what he mentioned was outdoor cultural events, which could range from anything from a small theater play with 10, 15 people involved to something much bigger. But, I mean, it doesn't necessarily constitute a mass event. So can you please clarify if outdoor cultural events can happen over summer? And in the past, a lot of people are concerned because they were expecting to have some sort of cultural activities this summer. And in the past, you kind of flip-flopped on regulations, especially when it comes to wearing masks on the beach. Is this a done deal? Can cultural outdoor events, are they banned all summer? Or is there something that we can do or something that happens that can mean they can go ahead? And also, to emphasize that point, why is a small cultural event risky, but a wedding, for example, with 300 people allowed to take place? My second question is also with regards to a few weeks ago, you mentioned that Malta will be following Israel when it comes to removing mandatory masks when outdoors. In Israel, the numbers are quite low at the moment, so why are masks still mandatory in Malta? And my last question is, when does Malta expect to start applying the Green Pass system for travel? Thank you. Fuq l-attivitajiet bħalma dejjem konna qegħdin nagħmlu aħna qegħdin inħabbru dejjem x'kun qed jiġri skont l-assessment li jkun qiegħed isir. U rridu nimxu pass pass. Nimxu pass pass bħalma dejjem għamilna aħna għandna linji ta' kriterji li nkunu qegħdin insegwhom biex naraw xi tkun is-sitwazzjoni. U bbażi ta' dawk il-linji ta' kriterji dejjem imbagħad inti tkun qiegħed tara fejn inti tista' timxi l qudiem biex dejjem inti tillimita r-riskju li inti tkun qed tesponi għalih waqt il-pandemija. U allura aħna dak li ħabbarna huwa dak li jista' jiġi miftuħ u nkomplu għaddejjin nevalwaw is-sitwazzjoni u kif ikun il-waqt imbagħad ikun jitħabbar ukoll pjanijiet għal iktar il-qudiem. Fuq tiġijiet
Aħna konna minnija mill-ewwel bħala importanti li nifmu li dawn iż-żgħażagħ li konnom ilhom li ppjanaw it-tieġu l-lura bħala events kienet ta' eċċezzjoni li inti jista' jkollok it-tiġijiet, però dawn ukoll huma qegħdin hemmhekk bil-protokolli wkoll ta' mitigation ukoll. Fuq il-maskri l-istess, aħna dejjem nevalwaw is-sitwazzjoni, l-Iżrael qiegħda fi stat li bħalissa sfortunat ukoll li inti għandek ċertu affarijiet għaddejjin f'dan il-pajjiż, allura jkun diffiċli wkoll tevalwa s-sitwazzjoni, però nimxu pass pass u wkoll l-informazzjoni li qiegħda tiġri wkoll minn pajjiżi oħrajn aħna mbagħad inkunu qegħdin naraw x'qed jiġri hawn Malta u dejjem twettaq kif ikun għaddej. Ix-xogħol fuq ukoll il-EU vaccination certificate għaddej tajjeb ħafna Malta, aħna għandna database dawk in-nies kollha li għandhom ukoll li ħadu t-tilqima u allura aħna wkoll preparati biex ukoll nkun nistgħu meta l-Unjoni Ewropea tkun qiegħda tħabbar ukoll li wkoll jistgħu jibdew joperaw dal-affarijiet aħna nkunu wkoll preparati. Malta Independent. Good afternoon, Professor Gauci. 2 questions. Many of the tourists coming into Malta are in groups, in many cases groups of over 4 or over 6 people. How is distancing going to be ensured between these groups as of June 1st? And secondly, tourists arriving in Portugal are being given hygiene travel kits, which is essentially a box containing masks, sanitizer, and a sheet with COVID measures which are specific to Portugal. Can we expect a similar kit to be given to tourists when they arrive in Malta? Thank you. Fuq il-turisti u kif huma meta jiġu Malta, kif ikunu qegħdin qasmin bħala gruppi dawn iridu jsegwu wkoll il-liġijiet li hawn Malta bħal kwalinkwa sitwazzjoni oħra. Ġifieri aħna bħalissa qegħdin sitwazzjoni fejn in-numru massimu ta' persuni li jista' jkunu flimkien in outside places huwa ta' 4 u mbagħad minn Ġunju mill-7 ta' Ġunju nkun nistgħu mbagħad dik ħadd iżdied jekk l-affarijiet jibqgħu sewwa għal 6. Allura il-gruppi jridu jsegwu din ukoll il-liġijiet li għandna f'Malta. Aħna wkoll flimkien mal-MTA għandna wkoll il-pariri wkoll tal-xista jsir hawn Malta wkoll biex it-turisti wkoll ikunu informati kemm fuq il-prevention measures imma wkoll fuq il-liġijiet li jkun hemm hawn Malta biex huma jkun jistgħu jkunu iktar faċli għalihom li jkunu jistgħu jsegwu wkoll dawn il-liġijiet. Malta Today. Good afternoon, Professor Gauci. I just have 2 questions. Regarding the statement that Jason McAuliffe made, he specifically mentioned September. Was this month specified on your end, or is that something, or did he take that as it meant September? And also, regarding the Indian variant, the UK is currently on the amber list. Don't you think with the developments that are happening in the United Kingdom, we should move the UK to the red list, considering that the Indian variant has exploded in the UK? Thank you. Grazzi. Fuq id-dati aħna nħabru dak li nkun qegħdin nħabru kif nagħmlu dejjem wara ġimagħtejn ħalli bekk nkunu aħna qegħdin nevalwaw is-sitwazzjoni u dejjem nimxu pass pass. Jiġifieri aħna konna diġà ħabbarna dak li ħajiftaħ nhar it-tnejn li ġej fl-24 ta' Mejju, konna ħabbarna wkoll dak li ħajiftaħ ukoll fis-7 ta' Ġunju u anke qedna wkoll dak li ħajkun qed jiġri sal-aħħar ta' Ġunju. Ġi dawk huma dati li nistgħu aħna nagħtu bħalissa, rridu niftakru li din hija pandemija li għandek ħafna affarijiet li jistgħu jaffettwaw is-sitwazzjoni u allura bil-mod il-mod aħna nkun qegħdin nevalwaw u dejjem naġġornaw ukoll dak li jista' jkun permissibbli skont ma jkun għaddej iż-żmien. Aħna qegħdin nimmonitorjaw ukoll x'qed jiġri mill-Ingilterra, infattiva sa issa l-Ingilterra qiegħda fuq amber zone għaliex nafu wkoll li għandek areas fejn inti għandek trasmissjoni tal-varjant imma anke għandek areas fejn m'hemmx daqshekk trasmissjoni u sitwazzjoni nkunu qegħdin insegwija min-naħa tal-epidemioloġija u bħalma milna dejjem fejn ikun hemm bżonn ta' tibdil dejjem nkunu qegħdin nagħmluh ukoll. Net News. Hello? Mux qegħdin nismawk, sorry. All right, qed tismani issa. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, mistoqsijiet l-ewwel biex saqsitek diġà l-kollega Julia fil-bidu rigward id-DJs. Għax qed ngħidu femtna li s-sound irid ikun baxx biex dak li
restaurant eżempju ma jinbidilx f'night club u anke n-nies ikunu jistgħu jitkellmu iktar mingħajr ma jgħidu. Però f'tiġijiet, DJs jistgħu jkunu f'tiġijiet għaliex it-tiġijiet qed isiru. U ma jistax ikollok DJ f'restorant biex dak li jkun meta ilu bla xogħol xorta jsib ix-xogħol imma s-sound ikun baxx għax restorant xorta jista' jitfalek CD. U bl-istess xogħol jisti forsi ikun jista' jagħmel DJ b'mod live. Allura naqa' kjarifika fuq dik jekk jogħġbok. Rigward x'ġara s-sajf li għadda kellna l-każi kif qegħdin issa, u mbagħad is-sitwazzjoni ġiet allarmanti mbagħad fi ftit xhur minħabba każi li kellna importati. Se naraw il-każi importati li huma ħafna bil-każi li għandna bħalissa huma importati. X'qed isir differenti din id-darba anke viżavi il-varjant Indjan biex ma jiġrinix l-istess bħalma ġralna is-sajf l għadda meta naraw li l-każi qed ikunu importati għax l-swab test qed jieħdu fl-ajruport mhumiex biżżejjed għax qed jiżviluppaw wara kif għattilna waqt li t-turisti jkunu f'pajjiżna. Semmejtu ukoll li l-ITU in-nies li hemm fiequ mill-COVID però hemm xi komplikazzjonijiet. Ma nafx tistax tajli x'inhuma. Grazzi ħafna. Mela, fuq bħalma spiegajna wkoll DJs ftemna għal xiex fir-restaurants għalissa mhuwiex permess li jkun hemm dan it-tip ħalli aħna nkun nistgħu nilimitaw kemm nistgħu ir-riskju li dawn jinqalbu f'diskoteka wkoll. U fit-tiġijiet hemm il-protokolli fejn inti jkollok id-distanza li tkun daqshekk adekwata biex hekk ikun jistgħu wkoll jiġu permessi. U allura hemmhekk il-protokolls qegħdin hemmhekk biex ikun jistgħu jiggwidaw. Fuq l-imported cases, Iva, inti tara kemm tista' biex inti tipprova tikkontrolla kemm tista' l-każijiet li jkunu ġejjin minn barra u anke l-Unjoni Ewropea wkoll li din jaqblu wkoll f'termini ta' regulation ukoll fejn inti tara li inti pajjiż ikunu qegħdin jipproteġu lil xulxin ukoll minn każijiet li jkollhom. U allura inti issa għandek il-każijiet fejn inti jkollok it-testjar li għandu l-limiti tiegħu però wkoll ħajjejn. Pero għandek ukoll fattur differenti li aħna ma kellniex is-sajf liħor li issa għandna t-tilqim. Għandna t-tilqim minn persuni li ħajkunu qegħdin ħadu t-tilqima f'pajjiżhom allura jkunu qegħdin jiġu wkoll bil-vaccine certificate, imma anke aħna għandna ammont sostanzjali tal-popolazzjoni tagħna li nafu li huma mlaqmin. Allura hemmhekk inti jkollok dak il-protezzjoni li jekk inti anke tiltaqa' mal-virus hemmhekk inti għandek dik il-protection. U għalhekk li rridu nkomplu lil poplu Malti wawċi kollu nħeġġuh biex huma jkun jista' jersaq lejn it-tilqim. Ħalli bekk inti tkun qed tipproteġi luħek ħalli jekk ikun hemm xi każijiet anke li jiġu minn barra hemmhekk inti tkun protett lilek innifsek tipproteġi s-saħħa tiegħek imma anke tkun qed tnaqqas ukoll mill-persuni li jistgħu jkunu qegħdin jittrażmettu. Meta jkollna persuni li jkunu qegħdin fl-intensive care unit nafu il-COVID f'ċertu ċirkustanzi jkun qed jagħti ċertu komplikazzjonijiet. Però nafu wkoll li meta jkollok persuni wara ċertu żmien dawn ikunu wkoll fiequ mill-COVID ġifi ma jkunx għadhom infettivi lil ħadd ieħor, però wkoll dawn kienu l-ITU għax kellhom bżonn intensive therapy minħabba l-komplikazzjonijiet. Però dawn huwa pazjenti li sejrin tajjeb u allura aħna nkomplu ntuhom il-kura li jkollhom bżonn fl-ITU sakemm huma għandhom bżonn u mbagħad dawn ikunu qegħdin imorru f'wards oħrajn. One news? L-għar nafsinhar tajjeb Prof. Gawci, żewġ mistoqsijiet fuq il-vaċċin din il-ġimgħa Renju Unit bdew testijiet dwar il-possibilità ta' booster. Forsi ma nafx għandek xi informazzjoni dwar liema minn dawn il-kumpaniji li qed jipproduċu l-vaċċin jaf jeħtieġ booster. Fejn jidħol f'pajjiżna tkollna rekord wara li ieħor kuljum ta' kemm qed nagħtu dożi tal-vaċċin. X'inhi s-sitwazzjoni bħalissa fis-sens kemm qed jaslulna dożi kull ġimgħa u x'inhuma l-pjanijiet jekk neħtieġu eventwalment dan il-booster jekk hux ħajkollna diġà xi dożi assigurati. Grazzi. Iva, fuq il-booster bħal metta inti l-Ingilterra avvanzaw ħafna fejn huma issa bdew dawk il-clinical trials ukoll fejn qegħdin jaraw li dawk il-persuni li huma diġà mlaqmin biż-żewġ dożi qegħdin joffrulhom ukoll il-booster biex huma jkunu jaraw kemm l-immunità tiġi boostjata wkoll. U mill-informazzjoni li nkun qegħdin joħorġu minn dawn il-studji li jkun qegħdin isiru, aħna nkunu qegħdin naraw ukoll u nitalmu biex naraw jekk din il-booster għandniex bżonna u anke wara kemm żmien inti għandek bżonna. U aħna bħal dejjem inkunu qegħdin insegwu wkoll dak li qed tgħidilna lema li lema tkun qiegħda toqgħod fuq dawn il-clinical trials jkunu sejrin kemm għaddejjin kemm fl-Ingilterra u kif ukoll pajjiżi oħrajn. U bekk aħna
ukoll preparajna bil-lest biex aħna jkollna wkoll ordinat biżejjed boosters ta' vaccines ħalli jekk u meta inkollna bżonna din il-booster aħna nkun nistgħu wkoll nofruha lil poplu Malti wawċi. Tivija? Hello, għattismani? Iva? Għala, għandi ftit mistoqsijiet. Skużani, għaddi 20 ta' Mejju tmiddi moħra bażikament hemm ippjanata regatta nazzjonali fil-Port il-Kbir. Intom bħala awtoritajiet tas-saħħa tajtu l-barka tagħkom biex din issir u jekk iva, kif se ssir? Mistoqsija oħra dwar is-safar, x'inhu l-parir tiegħek lil Maltin li qed jitħajru isifru matul dan is-sajf? Hemm xi destinazzjonijiet partikolari li kieku tal-parir li għandhom jevitaw? U dwar il-Green Pass xi ħadd ġa saqsik imma minn minnu qiegħed Malta, da meta se jkun disponibbli għalina biex nkunu nistgħu nsifru bih. U ġimgħa oħra l-European Medicines Authority mistennija tapprova t-tilqima tal-Pfizer għal adolescenti ta' bejn 12 u l-15-16 sena. Malta, f'dak il-każ, se tibda tagħtiha mill-ewwel din it-tilqima din il-faxxa ta' nies. Grazzi ħafna Antonio tal-mistoqsijiet tagħkom. Bħalma tafu inti għandek ċertu attivitajiet li dawn jistgħu jkunu jiġbdu attrazzjoni ta' nies li jistgħu jqgħu flimkien. U allura f'dawk is-sitwazzjonijiet aħna ma nkunux qegħdin nippermettu li dawn nagħtuhom il-permess biex ikun jistgħu jsiru. Fuq is-safar nifhmu li jkun hawn ħafna nies li issa jixtiequ li jsifru barra. Il-parir tagħna wieħed l-ewwel nett huwa importanti ħafna li tiġu tieħdu t-tilqima. Tiġu tieħdu t-tilqima malajr kemm jista' jkun ħalli intom tkunu tilħqu wkoll tieħdu kemm l-ewwel doża kif ukoll it-tieni doża, allura inti tkun ħadd l-aħjar li tista' mill-vaccine immunity li tista' tiggejnja. Ħatgħinek ukoll għaliex jekk inti ħatkun nexxielek ħadd iż-żewġ dożi u għaddew ġimagħtejn, allura wkoll tkun tista' tibbenefika wkoll mill-COVID Vaccine Certificate tal-Unjoni Ewropea u allura hemmhekk inti wkoll ma jkollok bżonn tagħmel testijiet għax jekk inti m'għandekx dan il-Vaccine Certificate, allura meta tkun ħadd tiġi lura Malta ikollok bżonn tagħmel it-test ukoll. Allura dak huwa benefiċċju u koll nirrakkomandaw hija li tħarsu naqraw koll lejn is-sitwazzjoni tal-pajjiżi u skont inti ma tkun ħad tixtieq li inti tagħmel bħala is-safar tiegħek dejjem tażel dawk il-pajjiżi li huma l-iktar f'sitwazzjoni li huma wkoll ikkontrollati. Għalma semmejna wkoll fuq il-COVID certification tal-Unjoni Ewropea, hemmhekk aħna qegħdin insegwu wkoll x'qed jiġri wkoll parteċipu wkoll fid-diskussjonijiet, parteċipu wkoll fit-testing ukoll tas-sistema tagħna bħala Malta u allura kif ukoll imbagħad l-Unjoni Ewropea tagħti il-go ahead aħna nkunu wkoll preparati biex nipparteċipaw fiha. U iva wkoll diġà semmejnija li wkoll il-Pfizer, il-vaccine li hija magħmula mill-kumpanija tal-Pfizer, dawn għaddew clinical trials fejn raw li t-tilqima tagħhom hija wkoll safe, efficacy tagħha hija tajba ħafna u anke ta' kwalità tajba u allura wkoll li tista' tagħtiha lil dawk l-adolescenti ta' età bejn 12 u 15-il sena. Fakkarkom li l-fuq minn 16-il sena hemmhekk tista' tagħti il-Pfizer u diġà approvata. U hemm l-applikazzjoni wkoll għand il-European Medicines Agency u aħna nistennew ukoll ir-riżultat tal-outcome ta' dik l-applikazzjoni biex bekk aħna wkoll nkun nistgħu noffru din it-tilqima lil din il-faxxa ta' adolescenti. Iżda ma ħajkollna age groups fil-popolazzjoni li huma protetti iżjed aħjar u ikunu preparati wkoll li la darba wkoll tibda s-sena skolastika u mbagħad terġa' f'Settembru ħajkollna wkoll dawn l-age group li wkoll ikunu mlaqmin. Newsbook? Warra senarju tajjeb, Professor Gawci. 3 mistoqsijiet. L-ewwel nett, jekk għandkomx pjanijiet jew miżuri in place biex wara l-ewwel ta' Ġunju meta jibdew deħlin it-turisti, jkun hemm monitoring u enforcement biex jekk ikun hemm xi każijiet pożittivi il-virus ma jinxterilx u jinżammu kwarantina, eċetera, eċetera. It-tieni mistoqsija rigward l-anzjani fid-djar tal-anzjani, jekk għandkomx pjanijiet meta jkunu jistgħu joħorġu jew jagħmlu xi attivitajiet barra mid-djar tal-anzjani. U t-tielet mistoqsija fuq il-vaċċin, ħafna nies qed igergru fuq side effects li qed jibgħatu minħabba l-vaċċini. X'jista' jagħmel wieħed biex ovvjament jinaqqas dawn is-side effects jekk jogħġbu. Grazzi ħafna.
ħafna qegħdin isemmu l-ewwel ta' Ġunju bħala it-travel. Però ftakru li travel għaddej, diġà għaddej li ħajjiġruha fis-sajf li ħajkun hemm bħal mu mistenni li jkun hemm iktar persuni li jkunu qegħdin jivvjaġġaw kemm nies li jitilqu kif ukoll nies li jkunu qegħdin jitlu. Però aħna diġà kellna u ħajbqa' jkollna u ħajkompli jissaħħaħ ukoll dak is-sistemi fejn kwalinkwa persuna li ġej minn barra l-ewwel qed jgħaddi minn temperature monitoring. Barra minn hekk jiġu ċċekkjati wkoll dawk ir-riżultati li jkollhom huma, fatti dawn iġibu l-PCR tests minn magħhom minn barra minn Malta u dawk li ma jkollhomx bħalissa ikunu qegħdin nagħmluhom it-test hemmhekk. Dawk il-persuni li jinstabu fl-aeroport li huma pożittivi dawn ikunu qegħdin jitpoġġew f'kwarantina u ikun hemm ukoll contact tracing ta' dak li jkun hemm ukoll qed jiġri. Allura hemmhekk diġà aħna għandna il-filters li jkun hemm ukoll fl-aeroport u dawn ħajkomplu jissaħħu wkoll iva la darba wkoll nkunu qegħdin indaħlu wkoll il-vaccine certificate fejn ikun hemm ukoll is-setup biex ikun jista' jiġi wkoll iċċekkjat. Allura dan huwa importanti ħafna wkoll. Importanti wkoll fil-djar tal-anzjani bħalma minna bir-rilax tal-miżuri oħrajn fil-komunità bil-mod il-mod ukoll iżin aħna naqsu il-miżuri li hemm fil-postijiet fejn diġà aħna bil-mod il-mod żidna wkoll il-visits li jkunu qegħdin jagħmlu, qegħdin ukoll issa dalwaqt jistgħu jibdew joħorġu wkoll dawk il-visits li jistgħu jagħmlu barra u bil-mod il-mod ukoll tkun tista' tibda tirrilaxxa iktar visits li jkunu jistgħu jagħmlu dejjem biex nibqgħu nipproteġu l dawn l-anzjani meta aħna konxi li dawn issa għandhom it-tilqim ukoll biż-żewġ dożi. U importanti ħafna li anka f'din is-sitwazzjoni aħna nkomplu nżommu il-kontroll tas-sitwazzjoni kemm permezz ta' prevention measures li għandna fil-post kif ukoll li nkomplu saħħu it-tilqim, nkomplu nifirxu biex kemm jista' jkun Maltin u Għawċin jieħdu din it-tilqima. Grazzi.